Minister Omyunda Nthigurune na mukiamo ikundi kia njuri njekeno Professor Jacob Kaimenyi itekia nande na ithurite niki kwina minga na kuria kwerana gukwingi kiri njuri ya Kimiru igitene riri kiriria kinande wigwa kaumo na nchomodo cia mpatho iji uni mukoro njuri ntu na ndonda kuwa gintu kira kinetumi muno ni antu bagwatanire na kwaria uma mongera indagererie ngireje kuwathania antu ya ikundi bio byere lakini nanda atima nabo maita jana o ikundi maita jana bichemani habo mogitio nthakanga njuri ya Kimiru ni tura ya nteto jeizi kwa karata na dinyumene yanda ala akuye kubagwatania kanyoni muntu utena nia mzuri atonyera kwa batigwatanira Kaimenyi agitana mbere na wite akanyoka wengwa njuri ile gutuma tujate bwikire mitandao WhatsApp kinyete andikithitwe ni ofisi andikithe ikundi mwanya ja Nthigurune na nyage ntokingi akurigaria batije kene buru ikundi kewitian gite register kana idene makuja Registrar of Societies dene Kenya na kwa kwaria uma mongera ikundi kithirikari tikije ko nyare bakwaria bakyuga bararia benjuri ncheke uria nubaete rutha isheria ri kubotumira tontu re register te kwigintu ita functions na objectives cia kiama kiu na ngira bati register te kuna kwenda thina kankenda kubera gutine tumi ya kureta thina furugu ndene akuru bonde banjuri itugwatanire na gutiene tumie gwita muntu akiwa Kaimenyi akariuju undi kana kamumiru ya bangi ari njuri ukalala gwita bonoko ri irungamiri bao ikundi kingi kia umiro au itongere tue ni mukuru witwa Kathera na mukuru witwa Murangiri kuma gwetu njatu kiuga tumentu tugintu kimono tontu mutano cia agurene kwao baunda gikundi kiu kethe kuri muntu oreta Meru ikathira ni Kaimenyi namba 2 okay akwole kinya njuri ikwira njuri yire ni Kaimenyi wethe tiyire nonto wena power ya minister ntukwe akaritwa minister Meru kona mekuere kinyoro na mbura yure nonto Meru kethe kintu kimwe kethe Kaimenyi ite ngoja Matiang agatarwa eto tyo batwe twira uru atare Kaimenyi na thirite Meru nguki ni atia akwirigirwa omba ututetia gukeja kwithirwa na atethetia Meru tutinge tukiuga kwina area Meru itena taito nonto tiomba kurega kuthamba uthio bwaku ugo kathambia uthio muntu ungi na gikugurwa gwako ni ati tuthondekete taito nyingi kwaria uma muno ndene ya Igembe ndene tigania Tharaka igithara mbere guntu ya naja cia Kariga untu batona taito didikari bachionere weta guntu ya mujini antu batikuma ria twagwatiro ciari batona taito didi na kula antu ija bengi mwitune twakikisha antu babonde bakona taito didi Kaimenyi thirekeria na barombete batige kumuthanga nontu kinya bongwa batije kene ibao bagwita bandu bambito bakaethia guni ya kanti mwana ikuthukia muno kuringana ndu teu njuri buri otegera mantu na ndi kinyare nkuigwa mantu jamana nteka njonete kuigwa tu ukaigwa antu bakiugwa yi tukubona baruga yumite anga kingania ndene WhatsApp nkoria keke kakura karire atia buburono kaire kwaria umate bote bakaguta kwenda tumantu nontu ndene historia njori ncheke ntona ntu bakiriye mantu zabu anga indi kaborone technology kweje njeru ende inya eja ito tume technology ya njeru na njire njega ekwenesa mantu amega kumba kubiria amani ngwataniro nikenda njuri ikarika
Nkiripotera Ro TV kwa mshonza Nairobi, mbita Boniface Mungera.